Prije stavljanja pudera dobro je lice očistiti i staviti hidratantnu kremu. Izaberite puder prema boji kože. Nijansu pudera provjerite na donjem dijelu obraza. Ona nijansa koja se stopi s bojom vašeg lica i vrata je vaša nijansa. Kistom koji ima pola plastične i pola prirodne dlake nanesite tekući puder kružnim pokretima. Zatim drugim kistom s plastičnom dlakom nanesite korektor tapkanjem. Da bi određene dijelove lica posvjetlili i sakrili bore, korektor se nanosi oko očiju, između obrva, oko rubova nosa, u udubljenja koje se pružaju od nosa do usta i u udubljenja ispod usana, na pregibu između usne i brade i oko prištića ako postoje. Na kraju, velikim kistom s prirodnom dlakom kružnim pokretima nanesite puder u stiku ili prahu.